amakuru dukesha Fox News binyuze mu munyamakuru wayo ukorera muri Dubai Lucas Tom Ringson aratubwira ati turangiza icyumweru aho cyatangiriye amato y'intambara ya Amerika yongeye kugabwaho ibitero mu nzira ya Hormuz ariko ubu ku nshuro ya mbere kuva agahenge k'intambara katangira mu kwezi gushize Amerika yagabye igitero cyo kwihorera ku butaka dore uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abisobanura. Twafashe amato atatu yacu y'intambara tuyanyuza mu bihe bikomeye cyane uyu munsi baturasaga natwe tubarasa imbaraga zacu za gisirikari zari zikomeye cyane kurusha izabo turabatsinda bikomeye. Ese agahenge k'intambara na Irani karacyahari? Yego karacyahari, bagerageje kudutera uyu munsi turabatsinda. Iyo haba nta gahenge mwari kubibona neza cyane. Yanasabye Irani gusinya amasezerano vuba. Ingabo zo mu mazi za Amerika nazo zari ziri ku isonga muri iki gikorwa. Ikarita igaragaza aho ibitero byabereye Bandar Abbas, icyambu cya gisirikare kinini cya Iran, ikirwa cya Kashmir aho hari drone n'ibisasu bya misile, ndetse na Kagani Naval checkpoint. Indege za Amerika nazo zagize uruhare runini mu gikorwa cyabaye nijoro. Amato yakoreshejwe muri Iraswa ni USS Truxton, USS